ka khwale tui du takte u chibai ule voin January somni paruk Republic Day a hian du sakna ka hlana cheu kumsang ni somnia man ki bat program kanin tonni masaber ani boka tun tum man ki bat hun hi Republic Day lomna wangin siam remangai ta a chu wangin ahun lo taka man ki bat hun hi siam angai ta ani thian te u ni te kar te thla te le kum te chu alawin her liam zel thina ma se India mi puite thinlunga phurna khuale khotlang ta na thil tha ti tumnaril ru ero ani telin apung zel ani si Kendra kati thei hengai dan hi mitin ril ruwa ani telin alien zel mai bok ani thian te u heman ki bat stage a hian kanin mukhom le theya thupui thar thatak tak le rammi pui te hlotlin na lom pui turin le India kut pui lom tura kanin mukhom hi alin om tak zet tani man ki bat hi infuina inzirna le arwala mason theina platform thatak alo ni chomek zela thlatin mi sang telin an thuron te an tumru na tele an ton hriat te minon share ve thina chung jing mi then khat thu soi de chu khotlang tan fuina thatak le hlo cham lo tura an tumru na te chungchang ni in hetiang soi ho na hun kan mang thei hi alom om tak zet ani mi then khatin an hlotlin na an hlo chuaka keni hian kan ti thei ve angem chu an hlotlin na kong chu zo chungin ram le khotlak tan hian danglam na kan thlen ve theiangem heng zo na te chana zong hi man ki bat kal tlang hian thil tha tam tak hun liam ta po kan hai chuak to ani man ki bat kan lo soi ho to tam tak zinga entirnan no to single use plastic khadi le local thil siam chua le war khrisel na lam mani emo mi chia te choi kan na lam mani emo less cash economy man larte tin helo po man ki bat kal tlangin thil poimo tam tak in tiam na kan nei to kha heng zong te hi ati hlotlin tu chu nang ni ho hi inni Bihar khuami pusailesa lekhathon dom de umai ka donga pusailesa hi Bihar khua omri lava Delhi NGO tene na an thok ho thina ni ome pumodi man ki ba thuna piang in thu pui au chu pui inei thina chu I thu pui tamjok te chu kalo zom ve na sa thin khop mai tun thasik khovo zual lai po khan mi ina te kal kwalin an puan lum pan lo te ka khon thina chung te chu ama mo zual te hne na ka sem chuak le thina ni kum thar nia piang in mi te chuan kum thar resolution an siam thina keipo hian tun trum ka resolution chu man ki ba charter siam hi ani pushailes zana chibai ka buk mola chea du sak ta tam tak nen I le kha chan na hi ron thon let wat ka tumbok ka nge thian te u man ki ba charter ka chhir lai chuan mak ka ti ve hle mai thutam tak #nen alo oma a hu havin kan lo thok na sakher mai achangin kan si pai te tha ti chak tur le ti phur theinan message to soldier mission kalpui ania tin khadi for nation khadi for fashion nen tangkopin local thil siam zor na lama te ma kan son pui boka by local chu thupaya kan mangbok kani kha tin chu baka kan fit chuan India afit ti mangin hrisel na kong te po nasa takin ma kan son pui ani #to no to drugs #Bharat Ki Lakshmi #self for society #stress free exam #Suraksha Bandhan #digital economy #road safety tin henglo thil dang tam tak po in tarlan zinga tam tak ala om mani #nen inzomin I tholok zia lantinan heng te hi share ve ngei ula mitin ten malam kan panzel chuan rualin India mi pui vaibel seza somthum ten arualin malam kan panti na ani chu wangin malam panzel tur kan ni ka khuale tui du takte u man ki ba charter chungchang kan soi to a final e hrisel na kan soi to boka voina kan thu pui pakhat le tur chu tui hum hal
chung chang ani tui hum hal tur hian malak na tam tak ram chunga kalpui me kania fur pui masa khan lom na tam tak min thlena chu khotam taka nasatakin dil le tuite khwa ni in hemi ti hlotling tur hian khotlang mi pui ho te po an thok nas em ani Rajasthan chunga khopakhat jalor khwa hi han soidon taila tunma atanga anlar pui dil pahni te chuan bolhlo bom ang main nom nok tam tak alo che khol to thina ni amai ro chu tuna chuan an khomi puite thang har to in nasatakin an thok hova heng an bolhlo te hi charfa in chung an dilar tak tak te chu alo thiang hlim thale ta ani tin hei bak hian Uttar Pradesh a Barabanki hector somli pathuma zaw dil po trop tak ni in ahun top lam ahmang me ke moti la in khomi puiten trangrualin nasatakin nati fai na an thoka hemizara hian ti thiang hlim alo ni le theita ani Uttarakhana almora khomi puite ta na tran ho na hi atha hle in ka hreboka heng mi puite hin an khua le an tui lak lu ani theinan sum tho khomin natlang te an nei thina chumira chua chu intina tui pipe nen thlun zomin man in chunga tui hniang nar takin an la lut theita ani tin hei mai ba ka hian pumping station te siam ani boka hunrei takatanga tui har sat na an lo to thin te chu ti re anita a tin chu tiang zelin Tamil Nadu wa an tui chun chua chu ruwa tui khol na thatakani ti zir chua alo ni ta boka tuna chuan niang nar takin tui man tur an lo nei theita ani tuna chuan ka khwale tui du takte ne na kan hriat chak chu tui wanga harsat na thaire hi ani ome ka khwale tui du takte u abik takin ka thalai puite man ki baat kaltlang hian Assam sarkar le ami puite ne na Khelo India Games hotling taka an thlen theya wangin lom thu ka hril duani January ni somthi panhi khan Khelo India Games voi thumna chu Guwahati ya khelzo ania India State tinatangin infiami sangrukdon an fuan khomani he infiam na kut puya hian record somriat lai break ania thilro puide umei chu heng record break zinga somnga le paruk chu kan pei chia tena an siamani infiami zong le hlotlin na chang zong te du sakna ka hlan cheu ani Khelo India Games himi puite hian ani telin an hlut me kani Khelo India hianin zirlai teril ruwa sports lama tuina atua tin sang ni som pariat khan Khelo India Games hi kheltran ni in chumi huna chun infiami sang thum zanga chau an tel theya hei hi kum thum nuwa ero infiami sang ruk chuang an lo tel theita a Khelo India Games awangin infiami thalai sang thum le zani ta thiam na hai chu ania heng zinga tam jok chu chung kore thei ve tak le harsa ve tak te anni Khelo India Games tel zong no pang tele anu le pa te tumru na taimak na te chanchin chuan India mi puite chu min ne nge yani Guwahati ami Purnima Mondoli chu Guwahati municipal bolho thian fai tu ve mai ania amai ro chu afanu Malvika chuan footballa theina alantira afapa Sujita chuan khokhoa tin afapadang pakhat le chuanin hockey thiamna nasatak nein Assam ta na marhuai tu ani hialani Tamil Nadu wa birisiam tu yegonan thanafanu Purnasri chuan weightlifting a gold medal la in mipuiteril ru ane hleya kan chuang tak zetani David Beckham ming kan lamapiangin enril ruwa chuan international footballer ro puitak mitha a alo lang thina ni tirau masetuna chuan herama hian kan David Beckham ave kan kolveta Guwahati Youth Games a cycling meter zahni sprint inti siak na gold medal ala ani Andamana kazin trumin David hian nule pa alo sun to ti ka hriat bellea
apate chuan footballer ro pui tak ni se adu awangin David Beckham ping aputir alonia ma se David ta ero chuan cycling lam alo tuita dei sia Khelo India scheme noya ama hi thantel ni in tuna chuan cycling lama po aduai lo hlea kan chuang tak zetani Biwani ya Prashant Singh kaneya chuan pole vault event ama recording lai mek chu akhum lea maktak mai chu Prashant Singh hian pole vault hi lei balu chunga alo practice ngat thina hei hi ria in sports department chuan a coach chu Delhi Nehru Stadium academy din an phalsaka ta chuan Prashanta point training alani Mumbai nula Karina Shanakta chanchin hian harsada eng ang po to kila beidon lo na rilru hi hlotlin ani ti min riat ti non le thin khub hliam awangin harsat na to ka training thailo hialina om mana ma se anule ama tumru na wang liau liavin tun din hun hi athleng thaya Karina hian tui hleu swimming 100 meter breaststroke under 17 gold medal ala mai ni lavin national record asiam bok kani in fiami zong te malam hun eng moi tak nei turin du sak na ka hlan vek acheu tin kan ram mi puite ai o in annu le pa te chu za na chibai ka hlan mol bok kani National Games a hian then omram te culture kan hriat zau bel thei zel boka tin hemi hi kan hriat awangin Khelo India Youth Games noya tho hianin Khelo India University Games organize kan tummek bok kani thian te u thale February ni somni pahni atanga March ni khat thleng Odisha a Katak le Bhubaneswar avoi khatna than Khelo India University Games su organize ani do na in fiami sang thum chuang chu an qualify to ani ka khwale tuidu takte u exam season alo nai le ta hle mai enin puwa cha na chuan vor top athleng chove mek boka ram chunga zirlai tam tak nen exam chungchang kan soi ho nu in kan ram thalai te hi ma ni in rin tok na khatle eng har sat na po phachon thei turin inin pe reng to ani ti ka mu chuak ta bok kani thian du takte u exam hun le hovo hun hi a in rual thina wangin ma ni in da fit ram thin turin kadu chewani exercise lak te in fiam zau te hi taksa fit nei na thuruk ani sia Fit India nuaya events tam taksia megani ti hi kan hriat bel zel boka January ni som pariat khan ram chunga thalai te chuan cyclothon an buat sai ani kha nikum November thla bultran Fit India School nuaya school singruk le sanga chuangin online registration ti in Fit India School certificate andong to hlombok ani school dang te hne na kengen du chu taksa so zoi le in fiam hi le khazirna nen kalpuin school fit tak mai ni turin kangen cheu ani ke mani taksa afit chuan India afit ti hi I hretharnon fowang u khwale tui du takte u tun ka ni liam ta khan India mun ranga kut lom mania Punjab lori kut tin Tamil Nadu unauten Pongal kut an nei boka Assam lama Bihu Gujarata Uttarayan le an le khatsai te chuan van te chu akhu ne hle bokani tin hemi hun chung hian Delhi po hun chin chiat lak tak alo om ve boka Delhi chuan inrem na thup poibo tak zia kada ani hemi rual hian kum somni pang malamatranga antorna bru riang refugee crisis bru hotor na bung chu ti topin alo omta mithen khat kut puilom na an boy wangin helama in hriat na alo tlem po ani mai thei chu wangin tun tum man ki bata chuan he in rem na chin chiat lak tak mai hi in hriat tan han soitel kadu ani he boy na hi kum zabi somkua in kar thleng ania sangkha zakua somkua pasaria namle nam boy na wangin bru riang te chuan Mizoram chu sanin Tripura refugee angin an omangai ta a heng ral tlan te hi
North Tripura a Kanchanpura kem ranga te da khom an ni thina apoi ta ber mai chu heng bru mi puite hian an hun poimo le thalai ber he boina wang hian an hlo ta hi ani in ngai tu awenga yem kum som ni pathum chung in le lo nei lo dam lo tan in en kol na tha om lo no pangtan zir na tha le mumal kalpuya ni lo boka kempa nun theom taka man ani tur hi han ngai tu ave te u sarkar po voi duai lo ain thak manani kha ma se heng mi te to na sukiang turin malak na engma a om lovani ma se kan ramdana in nga analian takle beise na sang tak ne malam hunan thlir angin antan hun tha aloin her chuak vele ta ani he in remna hian zaom taka andin kho chu ave thena turin bru ral tlan sing thum le sang li te chu Tripura in ben beltir mai ni lavin anma ni ham that na turin central sarkar chuan vaibels hezaruk tranpuina a hlan do nani hei mai ba ka hian chung ko tin ten in sak tranpuina tin na ba ka reason a thlonin an dong theidon bokani tuna chuan heng bru te hian central state atangin mipui ham thana scheme an chhor theido do nani he in rem na hian cooperative federalism ni na dik tak atilang chiang hle ani he in rem na siam la hian state pani Mizoram le Tripura chief minister tvv an telve boka he in rem na hlotlin na tura apoimo ber chu he state pani mipuite in lungrual na wang chawani state chief minister pani te hi lom thu ka hril mol boke mi zongzong mani una anga kalpuile namzia rang in za sak thei ram india ani ti alang chiang le zual le ni he state pani mi puite le bru mi puite du sakna ka hlan non le ani ka khuale tui du takte u hlotling takha khelo india games thleng tu state asama chuan thil dang lam tak alo thleng le ta news channel a po in mu ngei ka be sei helpol militants group paria tatanga member zaruk somli pali lai mai anral thuam tenen sarkara anin hlan ani kha ama zongin sarkar le mi pui do zong le mi pui tiral tria an khosak nuwa tuna chuan heng mi te hian kongdik an ronzo ve tame kani india ram maso na konga kepen ve tu ni an du zia ti tak zetin an tilangani nikum mai po khan Tripura tangin mi somriat chuangin helna kong chuban sanin remna kong an lo zo to ani kha tun ma zongin helna hian ra tha a chhuat thin ti ring tu ta hian tuna chuan hetiang kong zo hian engma thil tha a chhuat lawani ti an mo chuak tharta a alom om hle mai rammi puite hian lom na tur tam takkan neya chu heng marchak state northeast state te hian helna insurgency atlem tiela a chan ber nialang chu helai hmuna boina reng hi ralmuang takle rin om taka sut kian ani thin wang ani ramchunga helna kong zo a boina chin fel tummi te chu remna kong zo tura lo le turin he republic day ni a hian ka som du cheuani engram hian nge helna le mi puido zonga aram muan na mu soi thei kan omem in pum khat na hi boina zong sut kian nan mangila u naw na hian min than tum na ril ru zong te nol zel ro se he republic day alo thlen hian remna kong zo tura lo le turin ka ngen du cheu ani ka khuale tui du takte u voin republic day puala gaganian chungchang ka soipui tur cheu hi ka phur ema kum sang ni som ni pania kan ram chuan zale na kum som sari le panga mela mudona hemi den chen hian avansa ka in ka kain turin malak me kani kum zabi som ni pakhata science and technology muala india hian ma so na sa hle ni ti achiangin me lungphun tu poi mo tak ani don ani thiante u in thriat theu ka ringa
he mission atan hian van sang in kap chuak turin mithiam pali te thlan an nia heng mi te hi Indian Air Force pilot te an ni heng kan mithiam pali te hi training turin hun rei lo te ya Russia an kaldo na ni India le Russia te inkara in unaw na thatak a thlen ngei ka be se ni chumi hnuah chuan kan ram ti hming thaturin heng zinga tangin tu emober chu thlan ani do na ni ka khwale tuidu takte u Mars haliam ta khan social media ati titling video pakhata oma chu kumzale pasari a upa pitar chanchin ani engtin nge he kum upato tak mai hian President Rorel na protocol zong paltlangin mal asom thei kha he pitar kum upato tak mai hi salumarda thimaka ania karnataka a chuan thingho atana nu ti in an thelar hle ani he program hi Padma Shri Puruskar lo man semna hunania pithimika hi chungkok background simple takata salian ania ma se athil ti danglam takawangin rampum hian a hria aza a choi moi bokani ama hi Padma Shri lo man dong turin alo kallani thiante u zanin hian heng mero pui Padma Shri dong tur te hming an tarlan hi kangai hlu hleya ram ne na inzom na nei tlat heng mero pui te hi nangni po hian bel chiang turin kangen cheu ani kumsang hi somhnia Padma Shri lo man dong thei turin mi singli le sang ruk chuang ming thelu ania he number hi kumsang hi sompli ain alet som ni in apung ani he number pung hian ati lan le chu Padma Shri Award hi lo man satli mai nilavin mi puite award ani to ani he choi moi dong thei tura chop chuate hi mi thlan bikin an endik thri na ma se tu na chuan online mangin mi puiten an vote ve thei ta ani hetia lo man dong thei tur kan thlan tak si a chuan Padma Shri hlut na po hi apung chho na sa hle ani he lo man dong thei chin mi tam tak te chu harasat na tam tak paltlang he choi moi na hlutak dong thei te anni annu na harsat na an paltlang na sat zia te kha zir chiang le turin mitin te ka som non le cheu ani ka khua le tui du takte u Republic Day chibai ka buk non le a cheu he kumzabi hi intan le ramtan hun thatak lo ni zel sela chu ka du sakna le ka tong tribe na po ani e ram dang te na kan ram la ka be se na an nei te chu ti hlotlin ngei ni se ho intiam na tharnen ram hason nan kan ram kan nu India tan itang rual le ang u kalome namaskar